Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silin sang puya Manipur a chile chin kara boin thleng chungchanga Mizoram chon a thei tokin ma ala Union Home Minister Amit Shah chon ven khan Manipur Chief Minister N Biren Singh chu on stage chung boin thleng chungchanga abia Donor Secretary Lok Ranjanan Mizorama Summit an nei chuan stage chunga mason a thlen don ti soin tholai te la sumpai pun konga na thok tu te tan konga hon sak don ati Voina Shanghai Cooperation Organization SCO member Ram Foreign Minister in Mukhom to Goa Tan Ani Manipura Chile in Karabon Heng Chungchanga Mizoram Chona Tokin Ma La Chief Minister Puzoram Tangan Manipura Bonnet Heng Chungchanga Hian Tokin Khan Union Home Minister Amit Shah Manipur Chief Minister N Biren Singh Tebia in Remnale Muanna Om Nan Top Chu Zeran Tum Tuan Soi Chief Minister Chuan Union Home Minister Amit Shah and Biagna Poi Soi Lole Nu Now Tom Takten Harsat an tok chu poeti takzetati Theito parem na le muan na om thene turin Central Armed Police Force te dabel atum thulo shilti asoibok Puzoram thanga chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh nen an biagna Manipur din hun le an boina chungchang chin felani thei dan tur chungchang ten soi du na ti Chief Minister chuan Mizoram sarkar in he boina hi an liam mai don lawati bok New Delhi Chamek Rajya Sabha MP Puke Vanal Venezuan Vain Chun Khan Union Home Minister Amit Shah nena le Union Home Secretary Ajay Kumar Bala nena Manipura Bonit Hengmek Chingfel Turangen na athena Puke Vanal Venezuan Manipura Mizo na athak namshang shangten kumtam takkal to atanga voin thanga anlu aramchu Manipur Sarkar in Forest Reserve tan apuan tharawanga heng boin hi thlengani thu Home Minister hnen aina thena Manipur Sarkar malak ni Central Sarkarin ati top thoya tul thule ti top anilo chuan Marsak state changshanga he boina hi akang kai thei ti Rajya Sabha MP Puke Vanal Venezuela tar lang boka Mizoram chunga state danga tanga le khazir le na thoka ommek te Manipuri te tiamin khamong taka an chen thei line Mizo na thak nam sang sang te chu Manipur state chunga thaphang takin anom meka hei hi ti top turin Central Sarkar hi arang theang bera enroll atulani ti Puke Vanal Venezuela soibokani Voin Khan Mizoram Home Commissioner Puisal engmoi chon apisa Mizoram tlomai pol sang sang te Sarkar ho tu tele Mizoram chunga Manipuri ti ayo All Mizoram Manipuri Association MMA ruai tu te koma Manipur azo na thak nam sang sang tele meite te inkara harsana tun hna ya thleng chho meka Mizoram atangin Manipur le khazir le na thako mek te engemazat anom ba ka zo na thak Manipur cheng te harsana to mek hi Mizoram Sarkar chona hriat puya Sarkar in betonin he harsana chin velani Manipura remna le muana om theina le zofa te himna turin Sarkar chon ma ala hemi chungchang a hen Voin Khan Home Commissioner chona pisa MZP Central OMA MUP le Home Department ho tu te atiti pui ani Puisal engmoi chon MMA ruai tu te hna Mizoram chunga mete te an himna turin Sarkar in ma la ti hriat tirin district na DC le SP te po thil du omlo thlen lo nan mala turin a hriat tir to ti asoya mete te chu Mizoram a thamong taka om turin a hril ani Union Home Minister Amit Shah chon Voin Khan Manipur Chief Minister N Biren Singh chu an state chung boina thleng chungchang a hen a bia Union Home Minister chuan state chung aremna le mona om theinan sarkar lai pui chon thei toba apui dur thua soini Manipur ani laini Khan Tribal Solidarity March nei ani line muchen khata thrum thona thlenga he kong zo hi All Tribal Students Union Manipur te buat sai ni in mete namten schedule tribe da ve an phutna andolo zia entinan an hoi hotani sarkar lai pui chon Manipur din hun luk takena vil renga paramilitary security force chanem tak dane thupe ken ko turin thonnu to bokani Manipur to chung boina wang hian hun chen khata public curfew pon ani heba ka hian state sarkar chon mobile internet service suninga chung ati to bok ani Donor Secretary Lok Ranjan chuan Mizorama Summit an nei chuan state chunga masona thlen don ti soin thalai tele sumpei pun konga na thoktu te investor stan kong ahon sak don ti asoi voina Royal Laloi Hotel Aizawl thar thedar tu te komna hetui soin Donor Secretary Lok Ranjan chuan Marsak State Tan Global Investor Summit chu August atanga September in karan eni donati tuna hian state sarkar sang te bekual mekin state chung investors ten tangkai taka an man theina le hlok pui anom theina tura ro manani ti asoi Lok Ranjan chuan voina hun an mana sarkar ayo le private lama tangin le bank institution sang ten an phur pui ti ram chunga road show munthuma nei tur ro man ani ti soin Mumbai, Hyderabad, Kolkata te nei tu mani ti road show hian investor summit
tang kai zele ama chop sang sang te hriat fiele thei jok be se ni ti soin Mizoram investor te point an hlok pe be se ti asoi bok donor secretary voina an komna hian masona tam zo ka than nge be se ti soin state sunga thena sang sang mu chu be se thu soin Global Investor Summit nei hun atana state sarkar la mi malte impo chana tura po the to pa pui anin huam thu donor secretary chon soi bokani Home Minister pulal chamle na chon vein khan abial chung khuwa ke chuma martar te shedengna lungphun le Village Council House Panchayat Bhavan Hong martar thane vi house hona pola wantang khom hi aided middle school a bot sai zueni a he hun an pulal chamle na chuan voina hetiang hun an man chan chu an thian mangaina na sa ber hlan tu antana martar te wangani a hlubik emani ati India ram hun dangte ne na Mizo ten an lo ema wangin British Sarkar in excluded area ada a namsang ramsang ani izia an hu chiang hle anni an chu adon khan mana zelena le namsan dai ani na ngai thein ram pathum India Pakistan le Burma an pheldar tameni ati a edin hun du omno takata hi tal chu a zon ha thak u naw terror pakhat noya zelena omkha kansolin kan beitani ati Home Minister chuan namtana martar te chu tun ma tangin thei to pin ngai saka an polin khan mol siam ni in ta chuan mi sakha zanga samru pathum te khan da to ni a atulangin an thom thasau zel don ati a shipio wangin harsana tok ma se thei top chu ani ati martar lungan phun sak the mi pathum lal choya haral rian le lal ve na te ni a Village Council House cheng no som seng sakani a building back aina chung chena le marama mo then khatte leitel ngal ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga pun ani Champhai district chunga ngur khuwa vok engemaza thi te thi chan chu preliminary test African swine fever ASF ani ti fin fi ani district HNVT officer Dr Bila Lomsang chuan ngur khuwa chu vena tanga thuli omma vok thrilena mun infected area apuanga ngur khuwa tanga vok lak so emo lak lo ma phalani lova vok thi reng pai main lovin chinai nen thuk taka phum turani a ngur khuwa vok tale vok sa zor khapta tani bok hemi chungchang a hen Champhai district magistrate point ngur khuwa tanga vok sa tanga siam reng shal chhuwa le thon chhuwa emo lak lu khapta tani thu lo chhuwa to boka thupek chhuwa chon thani chung a huam don thu le dan bo che de chunga dan anga ma lak zelani tur thu tar lang ani thlui April samni pasri jing nama Bangladesh atanga an sahimna zonga mongbu longka district tanlut mi som thum pakhat te chu ni zan khan samra fus namten nor kirtuma an be na chu khotol mi ten lo dangin bonelen tham thleng omlova longklai borsap chon thunei tu sanga thlen ngalin ral tan te nor kir ani lovani mongbu khuwa hian mi som thum pakhat lut thar telovin Bangladesh ral tan somret pakhat an omsa a asamra fus ten tun nai ron lut mi som thum pakhat nor kiran tum chu khotol mi ten thathiam lovin an sahimna ron bel tu te chu nor kir an rem tiloti asamra fus ho tu ten he soin Assam Rifles lamchon an ho tu de thu anga an nor kirangai thu soima se in nor boina ero athleng lova voilama po mong bo khotlang hen omni khamin Assam Rifles ten ral tan te an nor kir hlavin atul dana che tori aim po saini mong bo thil theng hi hriat ani vele longkai borsap chon home department lama thilom dan hrin ngalin sarkar chon mala ngala tundin hmuna chon ral tan te Assam Rifles ten an nor kir lo thon ani lo thu longkai dc chon soini voin khan central oil e shoi du da chon longtai borsa pu david al thantlunga muin ral tlan de thamong taka anam the dan turte an soi ho ani voin khan Shanghai Cooperation Organization SCO member ram foreign minister te mu khom chu goa tanani a he huna hen SCO member ram atangin foreign minister pariatan kal khoma anjing in Pakistan ne China minister te on telani tugin khan external affairs minister Dr S Jaishankar chuan SCO secretary general Zhang Ming a huwa Indian SCO president ina achan theina konga athopna lom thu shrila India chan SCO tan the to pachu zel donani ati hengbak a hen angai poimo tur sang sang ta langin hengzing and startup ramhuldam doi thalai te ti mason buddhist thil hlu te hum halle science and technology te po telani Dr Jaishankar chuan China le Russia foreign minister te akom don bok ani India henikum September thatang khan SCO chairman naya chaltana kumina po foreign minister in mukhom ya thlenga SCO hian member te chu Russia India China Pakistan Kazakhstan Tajikistan ne Uzbekistan te anni Chanchinthar cherti tomna na tlang pui Manipura chi la chin kara pon thleng chungchanga Mizoram chon thei tokin ma ala Union Home Minister Amit Shah chon vein kha Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan state chu bon thleng chungchanga abia Donor Secretary Lok Ranjan chuan Mizoram Summit an nei chuan state chunga
mason a thlen don ti soin thalai te la sumpe pun konga na thok tu te tan konga hun sak don ati wen khan Shanghai Cooperation Organization member ram foreign minister te mu khom chu goa atranani chizong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani